college में college में Makin dekat sikit lah. Okey. Berkumpulnya kita pada petang ini adalah sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada sebutir penguasa dalam profesyen undang-undang, mendiang Tuan Anthony Kevin Moraes, yang telah meninggalkan kita dalam satu kejadian yang mengejutkan dan amat memilukan kita semua. Bagi kami dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan, kami telah kehilangan seorang pegawai kanan yang disegani dan dihormati, kerana mendiang sentiasa menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi, integriti dan profesionalisme yang tinggi. Meskipun tidak semua di antara kita mengenali mendiang Tuan Kevin secara dekat, termasuk diri saya sendiri, namun pemergian mendiang tetap berbekas di hati kita, dan kehadiran semua di auditorium ini adalah bukti bahawa sumbangan dan penghormatan mendiang akan terpahat dalam kenangan buat selama-lamanya. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit latar belakang mendiang Tuan Kevin. Mendiang dilahirkan pada 22 Mac 1960 Kuala Lumpur, yang merupakan anak sulung kepada Encik Francis Moraes yang pernah bertugas di Radio Television Malaysia, dan Puan Lourdes Louis, seorang pendidik yang pernah menjadi pengetua di Transisian Konvent Ipoh dan kemudian dia bertukar ke Main Konvent Ipoh. Setelah menamatkan pendidikan formal di St. Francis Institution Melaka dan Anderson High School Ipoh, mendiang Tuan Kevin telah dianugerahkan ijazah Bachelor of Laws University of London dalam tahun 1984, dan seterusnya diterima masuk sebagai barrister di Gray's Inn. Mendiang memulakan kerjanya dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan pada tahun 1986, dan dalam tempoh 29 tahun mendiang telah menabur bakti dengan berkhidmat sebagai magistrat, timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi, Peguam Kanan Persekutuan, dan timbalan pendakwa raya. Mendiang Tuan Kevin juga pernah mewakili Jabatan Kepersidangan dan Mesyuarat Antarabangsa dan membentangkan beberapa kertas kerja. Saya percaya kegemilangan perkhidmatan mendiang Tuan Kevin dalam 10 tahun terakhirnya, terutamanya di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sudah diketahui umum. Saya juga percaya bahawa peristiwa pilu yang melanda mendiang akan memperkukuhkan iltizam serta semangat kita, bukan saja pegawai dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan, malahan setiap pegawai awam yang telah berikrar untuk menegakkan keadilan dan melindungi kedaulatan undang-undang di negara ini. Biarpun apa cabaran, ancaman atau ubutan yang dihadapi, memori mendiang Tuan Kevin seharusnya menyemarakkan kekuatan dalaman untuk kita terus berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai hidup yang lurus, benar dan mulia. Cara pemergian mendiang Tuan Kevin telah membuka mata masyarakat bahawa profesyen undang-undang juga tidak terkecuali daripada risiko tertentu. Setiap dari kita dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan pasti ada pengalaman sendiri atau rakan sekerja kita yang boleh dikongsikan mengenai pelbagai bentuk ancaman dan ubutan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas seharian sebagai magistrat atau hakim, timbalan pendakwa raya atau peguam persekutuan. Barangkali keadaan sebegini boleh dianggap terpencil dengan mengambil kira kekerapan kejadian yang dilaporkan, namun risikonya tetap wujud dan boleh mengundang tragedi yang berulang jika tidak diurus
secara berwaspada. Perginya mendiang Tuan Kevin masih dengan menabuh jasa, kerana antara resolusi yang telah dicapai di mesyuarat luar biasa Persatuan Pegawai Kehakiman dan Perundangan pada 9 Oktober 2015 di Jabatan Peguam Negara Putrajaya, selain daripada resolusi mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya sebarang tindakan mengugut atau mengancam keselamatan pegawai dalam perkhidmatan kami yang bertujuan menghalang tugas resmi kami, adalah supaya cadangan mengenai langkah-langkah keselamatan dan perlindungan pegawai dikemukakan untuk pertimbangan pihak pengurusan atasan Jabatan Peguam Negara dan Mahkamah. Hadirin yang dimuliakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kepada yang berbahagia Datuk Richard Morais dan semua ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat-sahabat mendiang Tuan Kevin, kami merakamkan ucapan takziah diiringi dengan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga di atas segala sumbangan dan jasa mendiang Tuan Kevin yang tiada galang gantinya kepada perkhidmatan dan negara. Pastinya nama mendiang Tuan Kevin akan terus mekar dalam sejarah perundangan negara. Terima kasih. The late Tuan Kevin, as he is fondly known, was an experienced Deputy Public Prosecutor and was well respected by members of the Malaysian Bar, his colleagues, and the judiciary. As stated in the AGC's press release following his demise, Kevin Morais truly epitomized the adage, prosecuting without fear and favor throughout his long, illustrious career. His untimely demise is a great loss to the legal profession. The Penang Bar expresses serious concern over the circumstances surrounding the death of Kevin Morais, which the police believe is connected to his role as a Deputy Public Prosecutor. His abduction and subsequent brutal murder were despicable and cowardly acts and were an attack on the independence of the legal profession. All members of the legal profession, whether from the Malaysian Bar or the AGC, are called upon to uphold the rule of law and perform their professional functions without fear or favor. Any threat or acts of intimidation towards any members of the legal profession is an act of interference with and subversion of the administration of justice. Recognizing the crucial and essential role played by all lawyers in the administration of justice, the basic principles of the rule of law adopted by the 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders in 1990 states the following, I read, Article 16. Governments shall ensure that lawyers are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference. Article 17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities. The Penang Bar supports the AGC's call to the police to investigate the matter thoroughly to enable the perpetrators to be identified, found, and prosecuted to the full extent of the law. The tragedy that befell Kevin Morais must never recur, and certainly not to any members of the legal profession in the course of discharging their professional duties. On a similar note, the Penang Bar calls upon the police to continue investigating into the unresolved murders involving our members, namely Tripal Singh Bar, Padmanathan Sundaram, Chiu Sian Chi, and Dr. S.K. Ramadhan, who were either shot dead or brutally murdered. Ladies and gentlemen, the Penang Bar extends its deepest condolences to the family members of the late Tuan Kevin Morais, Datuk Richard is here today, and Datin Hugh, and his colleagues at the AGC. To Kevin and Anthony Morais, you have dutifully served your king and country to the best of your ability, without fear or favor, and you would be remembered forever. May your soul rest in peace. Thank you. Kita berkumpul di sini untuk memberi penghormatan kepada Kevin Morais.
And I think it's something we are all still very sad and affected by the untimely death of Kevin Murray. His brother is here with us, Dato Richard and Nadine. We have read about the life and the commitment of Kevin Murray, who was involved in the administration of justice. And when those who are committed are involved in upholding in administration of justice themselves become victims of injustice, I think this is something which we must be very concerned. I'm reminded of two maxims of justice. The justice must not only be done, but must seem to be done. Secondly, that justice be done to heaven's fall. What do we do when one of the upholders of justice have become a victim of injustice? I think there's something that shows that something sick and rotten is happening in our society. We hear about these things only in the rogue states, where there is a breakdown of the rule of law, maybe in the African countries, in the Latin American countries. And we must not go in that direction. The objective, the best way to do memory, to remember Kevin, will be to do what we can to ensure that what he died for, to administer justice, to uphold justice, that we continue in these efforts in order to uphold, in particular, the institutions which are coming under stress and strain. Institutions in our country which are responsible in the administration of justice, whether the judiciary, whether the AG's chambers, whether the police, whether the Bank Negara, and the institutions committed to upholding of justice. And I think this is something, if you want to remember, the best way to remember Kevin will be to ensure that we restore the balance of checks and balances in the country. That what happened to Kevin can never happen again to any servants of the system of justice. I think that is the least that we can do, and I think our thoughts and our feelings go to the family of Kevin, David, and Charles as well, and our thoughts will always be with the family. Thank you very much. With respect to the honors, Datuk Richard, Datin Yu, yang Arif yang ada dengan kita pada hari ini, sedikit catatan kenangan selama 5 tahun saya bersama Tan Kevin Anthony Kevin Morris. Anthony Kevin Morris, kami ikut cara dia kendalikan keadaan. Itulah nasihat seorang bekas hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang kepada saya semasa saya mengendalikan satu kes rayuan pada tahun 2004. Pada masa itu saya adalah seorang Timbalan Pendakwa Raya Negeri. Secara peribadi, saya tidak perlu kenal pegawai atasan saya ini pada masa itulah. Namun kemudian saya dapat tahu beliau adalah seorang TPR yang berkhidmat di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Petroleum. Kebetulannya pada tahun 2009 saya diarah bertukar ke SPM atas kenaikan pangkat dan berlaku dia ibu pejabat di Petroleum. Di sini barulah saya bertemu Tuan Kevin secara personal, dan beliau masa itu menjawat jawatan Timbalan Pengarah Bahagian Pendakwaan, manakala Datuk Abdul Razak Musa adalah pengarah bahagian. Semasa saya melaku diri pada Tuan, dia tanya saya, "You pernah jadi state DPP aja tak?" "Ya Tuan," saya cakap. "Okey," dia kata, "di sini kita kerja secara berpasukan.
You jangan malu-malu tau untuk berbincang dengan apa isu berhubung dengan kes-kes yang bakal you kendalikan. Saya cakap, yes Tuan, I will. Selama 2 minggu saja saya diarah untuk kendalikan satu kes di bawah Section 37 of ASPM 2009. Kes berkaitan pertuduhan terhadap saksi yang berpaling pada or hostile witness dalam satu kes rasuah yang Tuan kendalikan sebelum itu, which means in his case, his witness turned hostile. So means Tuan adalah pengadunya, means dia yang buat reportnya to the SPRM about that. Saya memanglah tertekan, maklumlah kita punya bos atasan yang merupakan pengadu kes, and sure he expect me, the expectation is so high from him to me. So with that, saya dah mestilah membuat persidangan rapi untuk memastikan kejadian kes dalam kejadian saksi berpaling tada yang memang ada kerap kali berlaku di dalam kes-kes rasuah. So, alhamdulillah dalam masa sebulan kes tersebut selesai dan berakhir dengan sabitan. Saya sepanjang kes saya mendapati Tuan begitu komited dalam tugasannya. Malahan pada hari beliau memberi keterangan, I still remember that dia ada kes rayuan di Mahkamah Tinggi. Kami mengertikan di Mahkamah KL. Saya di Mahkamah Session, Tuan di Mahkamah Tinggi bersebelahan rayuan. Saya cakap dengan dia, Tuan, I'm so sorry the court doesn't allow me to adjourn because at that time court rasuah, Mahkamah rasuah, kas rasuah ni baru ditubuhkan. So the instruction that all the cases should be dihabiskan dalam tempoh setahun seboleh-bolehnya. So, dia cakap kat saya, it's okay Jah, I have no problem with that. You cuma soal saya elok-elok saja, prove the ingredients. So, saya still remember that masa dia memberi keterangan, dia masih dalam wing collar dia, means dia direct daripada Mahkamah Tinggi berlari ke kos saya dan terus memberi keterangan. Tuan, ini dia jenis yang macam mana ya, laju, cara dia laju, kalau masuk office pun laju. Saya tahu dia laju itu, laju dengan pemikiran dia berfikir berhubungan tugasan-tugasan ataupun kes-kes yang dia kendalikan. 2 tahun selepas tu saya diarah untuk menjadi ketua zon unit utara berjabat di SPRM Blok 6. Dia pengarah is here. Ya Datuk. Dalam situasi ini saya harus melapor dan berbincang mengenai kes-kes di zon berkenaan dengan Tuan dan juga Datuk Pengarah Bahagian. So dalam hal ini saya melihat bahawa Tuan Kevin memberi saya kepercayaan sebagai pegawai bawahannya dalam tugasan saya bersama dengan 3 lagi EPP, 4 lagi EPP yang berada di negeri-negeri zon utara. So sudah tentulah ya, di dalam situasi begini apabila saja Tuan turun ke Penang untuk mengendalikan kes yang beliau kendalikan daripada HQ, kami memang akan mengambil kesempatan untuk bertemu beliau. Bukan apa, saya secara ikhlas saya nyatakan bahawa kes-kes SPRM ni dia banyak technicality dia. Anything can happen throughout the case. Rebuttal witness, rebuttal evidence, witness hostile. Where you got to be prepared with your mind, with your paper untuk menghadapi situasi itu. So dalam hal begini, kita mesti ada satu talian hayat yang betul-betul boleh bantu kita. It doesn't mean kita agak masihnya tak boleh membantu saya. Saya tak tahu bagaimana saya rasa boleh senang dengan Tuan. Saya boleh hubungi even hari Ahad. Kerana untuk di zon utara, Ahad means Kedah bekerja. So, I message you. Tuan, can I call you? I know you boleh church hari Ahad. Yes, jawab. What's the problem? So, I got the answer. Apa-apa saja masalah yang saya hadapi. So, dalam hal ini, apabila Tuan turun ke Penang, saya bersama dengan DPP yang saya sebut 3 orang tadi akan pergi berjumpa dengan dia di hotel. Of course, kita akan tanya dia dulu, is it okay for you Tuan that we want to discuss something? Never mind, just come. And apabila sampai saja dekat lobby, dia turun dengan simple, kita ada kes dah selesai.
of course sudah datang setelah kes selesai. And simply tanya, "Hi guys, anything that I can assist you all?" Dalam hati saya, I should assist you. Tapi itulah Tuhan. And at the same time, anything that you want to order, please order your drinks. Tuhan, kami datang sini untuk berbincang dengan Tuhan, bukan nak minum-minum. It's okay, sekali-sekala turun, why not? So, kami bertiga berempat akan duduk di lobby di kafe, tempat dan sudut ke apa ke. Dan dalam suasana itu saya merasakan sangat terbuka, sangat open. You can discuss with him anything on about cases. Dan Tuan datang, bukan lain dan kampung. Picture, buku, evidence, practice and procedure, by Dr. Steve Paul. Buku saya cantik lagi, buku Tuan. Menunjukkan Tuan heavily referred to that book and use that book, yang saya rasa untuk menjadi panduan kepada kami. So, apa tengok apa dia? Kita tengok ini di bawah ni apa, chapternya apa. So that's him. So fast apabila pembantu peribadi beliau yang saya kenali sebagai Kak Norma meninggal dunia, beliau sangat sedih. Saya tahu Kak Norma has been 8 years with him. Kak Norma jaga Tuan hanya hal. And dia memang percaya ke Kak Norma. Dia ini HQ lah. Selepas beberapa hari kemudian Kak Norma, Tuan hubungi saya dengan could you do something for Norma? Yes Tuan. Could you do something? I'll pay for the majlis. I tak payah tanya further dekat dia. I understand what he means. No problem Tuan, I arrange it. So dalam masa seminggu, majlis tahlil dan baca Yasin untuk arwah Kak Norma diadakan di Putrajaya. Saya diadakan pada petang Jumaat pukul 4. So saya sempatlah dengan beberapa IPO dari Penang usung kertas siasatan pergi ke Putrajaya dan kami menghadiri majlis tahlil sambil taklimatkan Tuan on certain cases. That's how. So after the majlis, dia cakap, I feel so puas hati lah Jam. I really owe arwah so much. Dia kata. So semua kos-kos jaman Tuan yang biaya. Pada tahun 2014 Tuan ke HQ naik pangkat, saya ke UPA, lepas tu bertukar kepada pejabat yang berada di sekarang. Atas kejadian yang menimpa Tuan, I feel so bad. Hancur luluh rasanya. Pada mulanya saya tak percaya dengan perkabaran itu. Saya WhatsApp Tuan, where are you? Please respond. Single day. Saya masih ada harapan Tuan tidak ke mana. Memandangkan nama pertama saya, Tuan tak ada musuh. Malahan Tuan tak pernah pun marah dengan kami. Saya ke mana pergi Tuan? Hilang ke mana? Tuan saya tahu tak juga. Jadi suka memancing, hilang kat laut ke? Hilang kat udara ke? Tak dengar apa-apa pun kita. Kalau Tuan nak tegur saya, kami pun Tuan ada sahaja sendiri. Dan cara beliau tu sedikit tak mengurangkan rasa hormat kepada kami. Pada satu ketika dalam tempoh kehilangan tu, about 2 weeks tu, saya tak tahu nak kata macam mana. To that extent that I call Datuk Razak, I cakap kat Datuk, kita buat solat hajat lah Datuk. Solat hajat tu apa General? Solat hajat untuk memudahkan pihak berkuasa untuk
menjalankan siasatan dan mengesan di mana Tuan berada. For me, that is the ikhtiar yang saya dapat lakukan sebagai hamba Allah, pegawai bawahannya yang saya kata saya tidaklah begitu rapat, tapi saya I can say that my whole family also Muslim, my son Muslim. Apabila jasad Tuan dijumpai, saya kehilangan kata-kata. Apabila saya lihat wajah Datuk Richard dekat TV, astagfirullah, wajah, suara, saya tak tumpah macam Tuan. I cry. Bagaimana Tuan Datuk Richard rasa? Begitu juga saya. Saya percaya begitu juga dengan rakan-rakan saya yang lain, yang seangkatan. At the end, saya terpaksa menerima hakikat bahawa berita yang amat mendukacitakan itu menandakan berakhirnya satu pengharapan. We got to accept the reality of it. So, saya akhiri memori ini, kenangan ini dengan serangkap puisi nukilan Olivia Lumento yang diolah semula oleh TPR Syafiq bagi majlis kita pada hari ini. Tuan Kevin, meski Tuan telah tiada, namun nama Tuan tetap terpatri di relung hati kami sebagai seorang sahabat terkasih, sahabat tercinta, sahabat tersayang, pegawai atasan. Kami kirimkan dari orang-orang yang menyayangimu, Tuan. Untayan kata di belangsang Sukawa ini. Kerana sebenarnya, Tuan, semua kami turut berduka. Tuan, selamat terbang, Tuan. Terbanglah menembus cakrawala syurgamu. Lepaskan semua lelah dan deritamu. Tersenyumlah kembali pada Sang Penciptamu. Thanks. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. His sense of humor, his love for human beings. If he sees a poor man, he wants to help him in some way. He's that kind of man. He's always giving. He was very loyal, very fair judgments. He always makes deep inquisition about the case and makes sure, tries his best to give justice as justice deserves.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga yang diwakili oleh Dato' Richard Moraes dan Datin Hugh Clare. Bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin menyampaikan penghargaan ke atas semangat yang telah diberikan oleh Anthony Kevin Moraes. Majlis Warasungkawa yang kita adakan hari ini adalah untuk memperingati semangat beliau. Tapi pada masa yang sama juga melahirkan penghargaan dan juga penghormatan. Bukan sahaja untuk beliau, tetapi untuk institusi yang beliau mewakili, iaitu mereka yang mendalapkan keluhuran undang-undang, menegakkan rule of law, supaya negara kita adalah sebuah negara yang aman dan tentram. Saya bagi pihak kerajaan negeri Pulau Pinang merasa sangat berkecita apabila kita terima berita tentang pembunuhan yang begitu kejam sekali. Ia adalah satu peristiwa yang menyayat hati dan juga menyentuh semua rakyat Malaysia, termasuk negara Pulau Pinang. Semoga bahawa pemilihan beliau akan memberikan semangat untuk kita meneruskan perjuangan beliau dan juga merupakan hasrat semua rakyat Malaysia bahawa kita dapat mengentas dan hapuskan rasuah yang menjadi sebahagian daripada perkhidmatan beliau sebagai DPP. Saya rasa Malaysia mencuri bakat apabila Anthony Kevin Moraes dilahirkan. Semua pun pemilihannya amat menjadi hati. Tapi saya percaya beliau akan diingati kerana sumbangan beliau semasa beliau berjalankan tugas. Seperti yang disebut dengan begitu penuh perasaan tadi oleh Puan Jenraya, menjalankan tugas dengan baik, dengan profesional, dan yang penting sekali dengan amanah. Now we are gathered here today at this solemn occasion to pay our tribute, to respect late Mr. Anthony Kevin Moraes, an officer of the Malaysian Judicial Legal Service, who has served with great distinction for 39 years. His illustrious career needs no further illustration, because I think from both sides of the service, you are well aware of what he has contributed. We have read and heard of how Kevin, unoffending, gentle, highly disciplined and upright legal officer who has chosen the righteous path, sometimes slowly, but I'm sure we will remember him for the legacy that is left behind as a committed and honest public servant. This is a reminder to each and every one of us that whilst he has taken this lonely path, and of course faced such a tragic and untimely death, we want to send out a message in this memorial service that he's not alone. And the attendance today by lawyers, his colleagues, and those who are touched by him sends a message to Kevin and his family that indeed you are not alone. Kevin is remembered as a dedicated DPP
During that time, he served the AG chambers, notably when he was seconded to the MACC. A DVP is a profession that is probably the least understood by many. But I think for those who are here, who have served that position, understand the trials, the pressures that you have to undergo, as well as to resist the temptations that are probably placed in front of you, not to mention the threats that may be placed. And I think the worst nightmare has happened when Kevin became a victim of one of the most vicious and tragic crimes ever perpetrated against an individual and a public officer. We hope that those who caused the death of Kevin can be brought to justice. The family demands justice. The people of Malaysia demands justice. Justice must be heard loud and clear, because there should not be another tragic death like Anthony Kevin Burias. I would not want to go into the case of the person who is charged for this heinous crime, because if the motive for a crime is proven to be linked to a corruption case that Kevin was handling, we hope this will only strengthen our resolve to combat corruption wherever it may be in the country. For combating corruption cannot be just limited to prosecution in the courts, or else we can take punitive action. To eradicate corruption at its root can only be achieved through leadership by example. The battle against corruption can only succeed if there is willing from the very top leaders like myself, right at the very top, to demonstrate by deeds of effort and actions their integrity. There can be no room for acts of bribery or misuse of public positions of power for the fulfillment of selfish motives or to gain personal gratification. Corruption adversely affects the country, whether it's the economy or the political and moral fiber. It saps our will, it saps our soul. On behalf of the state government, I would like to express our sincere and deepest condolences to the family of the late Mr. Anthony Kevin Burias, who have kindly made time to come all the way from KL to be with us. No words can truly express the loss and grief felt by family members, but I believe this afternoon, Kevin has said something to each and every one of us, even though he's no longer around, that the battle to combat corruption will go on. For me, the victory in combating corruption is not just when we succeed in sentencing a corrupt person, either by fines or imprisonment. For me, the battle to combat corruption will succeed when those in power or holds public office can resist the temptations of corruption, even though when no one is looking. Yes, it is not. It is you are honest and have integrity if you resist corruption when everyone is looking. But the real test is to resist temptations when no one is looking. Kevin's work is done. I think it's up to us to pick up where he has left off and continue so that his sacrifices will not be in vain.
he may not have lived his fullest measure of life, unfairly and cruelly cut off at 55 years of age. But as they say, that it is not the years in your life, it is how you live your life that is more important. And I think that his family can feel proud that Kevin has lived life fully by serving others and not just for himself. And for that reason, even though I've never met Anthony Kevin Moraes, even though he has never served in Penang, we have taken the initiative to organize this memorial because of his sacrifice. His devotion to public service, which we feel strongly should be emulated and should be given due credit by the people of Malaysia. Penang, salute you, Kevin. Thank you very much. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Para hadirin yang dihormati, di kesempatan ini juga